Narumpayu Newskum, ka channel ng Daki Padba, ka Briyo Newtarp. President ng United States of America Donald Trump ulong bolayo ya kajingkerpat na ukli jang Qatar Tamim bin Hamad Al Thani Khuns im na niu tau Crown Prince jang kari Saudi Arabia Muhammad bin Salman Al Saud baru Presiden yang ke United Arab Emirates Muhammad bin Zayed Al Nahyan ban sange ban hertma ya ke Islamic Republic of Iran kabadai kajing sedang nadu men hakakat khandai tarik balapan ya kanyi kajing ong laong ru bakat kum balong menta kajing ekren kadang long kabalet syakmat hakabaki parlok jang ke USA bat ki wei kin wan ban mentoy lang bha nakabenta jang karai nakajing ekren jang kini ki atli kiri shushu laong ru baka rai ban yakut bat ban kentup ru banam sya shu ban shna nuclear bomb jang ke Iran kumta rakabashanya yagi he kite kiri lapha ru yo Secretary of War Pete Hegseth Chairman jang ki Joint Chiefs of Staff General Daniel Kane berkispai jang ki USA bakim dai ban hertma ki Iran ha kani kasni balabu tangba lapha iki bakin long ki bapen kre ha kanu kanu kopor